Thutha wa ambunge 204 kunyita mbaru mutaratara wa watho wa kigina wa mwaka uyu, riu kiama kia Jubilee nikianiriire gutacukiria ikinya ambunge a kiama giki aria maikiirie kura na gukindira mutaratara uyu wa watho. They will say a few things as we continue. Akiaria thutha wa giikaro na MCAs a kiama kia Jubilee, mwandiki munene wa kiama giki Jeremia Kioni augite kiama giki nikiandikiire amemba akio na kumamenyithia murugamo wao wa kuregana na mutaratara uyu wa watho mbere ya maikitie kura. No amwe ao magika mugaru na murugamo wa kiama, na nikio kiama giki gitacukitie ikinya riri ria kungania thairi cia kumahagura. Akiuga ona aria magira gwikinyia bunge gwikia kura onao matigutigwo na thutha. Tugwitikiria a Kenya mambiririe kwandika gwikira signature cia kumeheria na kuringana na uria turona makiuga marenda kwambiria na Sabina Chege tondu wa maundu maria mothekite na ningi guthie kwihitha handu hathie kumateithia kuguithia mujadara. Kiama giki nikinyitite mbaru mirurungano iria ratafanio ni mbeu njithi guothe bururi-ini makiregana na mutaratara ucio wa watho wa kigina. Atongoria ya makiuga thirikari ni ikoretwo ikihingira akenya matu na guteaniria woni na makaya mao. Maundu-ini maria marathie na mbere, uhoro wa kuregana na wathani moru na uhoro wa kuhinyiriria andu na magoti oro uguo, ona ningi uhoro wa gukorwo ati tutiramenya mbeca uria irekwo. Nasimama kidete na kushirikiana na wananchi wote ambao wamejitokeza, na watu pia wazidi kujitokeza na pia tuweze kupata support ili tusikizwe na hii serikali, manake hatutakubali kuona kesho yetu ikiangamia. The only thing we want on that committee tomorrow is to delete the entire finance bill. That is the only amendment we'll be supporting. Ihinda-ini riu no mokireire ciiko cia guikio ngono kwa mbeu njithi na angi kurathwo hindi ya mirurungano ya thayu matari na matharaita o mothe kana guthukangia indo cia muingi. Miario yao ni nyititwo mbaru ni mubunge wa tene wa Bahati Kimani Ngũnjiri uria ugite thirikari yagereirwo ni kunanira njung'wa na mbeu njithi guthikiriria mateta mao, akiuria aria maikitio ngono marekererio amu gutire mahitia mekite. Anakaito matikae kurago na anakaito maranyita nyito ovyo. Our president, we urge you, you are president, you are the kingpin of this country. Tiga gwetekera anakaito morago we engage now. Ningi Kioni ni orotete speaker wa bunge Moses Wetangula akiuga ni akoretwo akinyita itemi hari kuna watho na njira ya kuhitukia na gukindira mawatho igoti riugite ni mugaru na watho, akiuga atongoria mabatie gutungatira muingi na njira ya waragania. Speaker has been giving money to lawyers to defend issues that he should not defend. A member of parliament can hire a lawyer and go and defend it, but not the institution of parliament. You cannot use our taxes to defend that. Hari ngucanio cia kiama kia Jubilee, Kioni ni oritie ambunge aria matwarire cira igoti-ini kweheria macira macio niguo miario yao igie kuhoya muhera mutongoria wa kana wa bururi na nowe mutongoria wa kiama kia Jubilee Uhuru Kenyatta ikorwo na ciiko. Ni mareka wega no ni marekie kiama, ni matigio hinga. Ndunginyita kiama uturie kiama igoti-ini no coke ururage ukiugaga ati uri core. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.